Hi everyone, once again welcome back to Fresh Talk. It's me, Ziliang Bangkoma, the host of this channel. Today on this episode, we are going to watch together the videos of local PYF annual meets. This program is held on 30th of December 2019. Here on this video, we are going to watch together a lot of entertainment like singing, dancing, playing game. So please, all the subscribers and viewers, watch the video till the end. Suna ci po ke beting ci pai ke beting mangga cing ke beting le sialang le ka cebe mi daga ki na aku cing ke bet reheza ni hanga sialang le za lugai la lumi ci male kanili sudu rasa mana rangza anu hadnar yo na na lu po Ay, pues. Tongkap berapa piye kula? Sorry dito dulu. Iya, dulu ko do. Todo la hindi di ko la ya. Lu di ko de. Đâu đó? Không có bây giờ. Betul ya. Ready? 1, 2, 3 dulu. Ya, kau yang beri malah ini. Thì cầm cái sao nó tập rồi. Rồi chú đây. Kucing mana ini muda mak, jika lama lah nak apa? Kau muda, telah keluar dah. Kebetulan
là mắm bằng tuổi rồi đó. Đây. First. Anh mà kiểu là tôi chỉ làm đứa này. Tôi chỉ biết là tôi là thế rồi đó. Và cái tình hình nó cái tệ chẳng hạn. Và thì cái này Puni girls running race 3 Pampa. First prize Miss Lilala. Ano get prize ano prize sa pera ka. Para wang gitu dah. Pasti sampai dah lembur ke. Bagaimana? Dahang na. First prize untuk captain. Kuang ba? Kuang na wang wala captain na sila. Ang kaya mamahang nang group hangay sila po prize ji samrap ji ako na. Ano ba kaya? Kapag lang sila nang damang nang ngalungkibin sila. Nakahapoy na di po kalit ba? Puna di po kalit ba? First prize ga. Punggala Sydney boy. Bible quiz competition goal first prize Mr. Raven Daima. Raven ang mga da. Satu kan kita ngaku ada. Kita malu ni saya. Raven Daima. Sudah. Tidak Bible kian dia dah. Second prize Mr. Zeliang Berkuama. Wah. Sudah. Akhirnya prize dari Hiza. Oh ya dah. Cuma amenggu. Program japlana tegak sudah. Sudah. Hari menabami bamuat sampai. Okay, thank you so much for watching. If you like our videos, please never forget to give thumbs up and do share with your friend. So we'll continue watching next video on the next episode. So all the new visitors are requested to subscribe our channel for more.